kopyo ko ginawa daw, pinataha ko kaposyon daw, minamasingawi doto ko, kano sawi-awit ako, musiko ang romito, ukabuloto ko ginawa, o giroto ng katumbayan. Dengan ditama, menjadi anak, menjadi Espiritu Tebi itu. Amen. Gracia di Tuhan Yesus Kristus na toko, may kaginaban di kinaingan, may kabisan di Espiritu Tebi itu, may paina di Jesus sabi-abi. Tabi kang abi malamay toko da tada minggu ko pada manam itimpu tamad. Kasibatan niti manong katuwa toko da Tuhan sebab da minsan pabago pinakabasa toko di sida da manam misa sundong ima da kakal toko po da timpu da tia MCO da tia kakal pada kalamazan da misa na pangatia kalamazan da online streaming kamay di. Nga among mo tu sundong ima da ka kaya toko da ti Tuhan da gumampi da toko kano na pagi daw bito da toko no pa pakinon toko di Tuhan da tadaw diti timpu diti makiano toko miyampay da katumbasan ikasudong nontok da kalalahan na kapasin na toko makiano toko nagi mantok da kabasyan na pumugunan habi po kaso da tami manda da atang tia Tuhan kidengan da managbang da manung da toko managbang da kapasin na toko habi po kaso sa sabam na tia pandemic COVID-19. Jadi itu benar ngabi kano mangakun da dos ngabi da toko da kapataundan di dato ko sundi da mamalamay di katabatan ta melati tabi tuwa. Mga kunzo da di kinaingan tabakas da Dios ay tapinay ngabi da nakmidoso zo kozo id pamusaban ngabi ko amid bos ngabi ko id nunoy naiman ko amid nunoy aw ko ng azan lumiman. Mazana saku tagazo kozo. Itrapogi da makinsian zo di Mary. Yabitua pentihambus hangay. Sa babilitas sa bamsang tingavi. Dezu tapinay ngavi. Dan semambayang montok naga. Dadi Tuhan ikiningan na toko. Kikasyanan na da toko ikiningan tabakas. Mamahiyang na daw sa ngabi dito ko, magabit dito ko na kapasisan selajul. Amen. Tuhan, kau sianay nong. Tuhan, kau sianay nong. Kristus, kau sianay nong. Tuhan, kau sianay no. Tuhan, kau sianay no. Kabantugan do'y kinaingan idi takabaskoso. Ompi babasan do'y tuhun nga bitang abasi. O giginoo do'y itana, mga zodi ko'y diyaw, modong puhaw giginasi ko'y diyaw. Sumambal si ko'y diyaw, mambantuk si ko'y diyaw, manak si ko'y diyaw, doko ponong kotawanan, ngabi montok ko montugan utagaso. Tuhan kinaingan, Raja pun surga oi kinaingan, tamat tabakan.
Kristus tanak nanak tuntoy soon Tuhan kinoyngan domba di kinoyngan tanak di tamang Mengiru ko di dosa ngabiri pemagunan Kosianay dowi dagay Mengiru ko di dosa ngabiri pemagunan Toy mo o sambayang sa Pino ikaw ko dawit diabadanan di tama Ko siya na'y dawit dagay Tu isisyaw no iiso to bitwa Isisyaw no ituhan Isisyaw no itakabas koza Jesus Kristus Yampay di Spiritu tobitwa Hindi ko bantugan di kinoyngan itama Kano sumambayang. Pagkitanay ako bosyan ay Tuhan dan supo ngabi no. Ang kabinsiyanay no da pagumo di tak ngabi da grasya no. Dadadi da tatap itkan sanan kutumbazan ang kaginabahan manakaday. Pentamong na dahil siya tamoy-moy katunudan dahil puno ngabi no. Maza di Tuhan sa Jesus Kristus tanak no. Imamama siya mamulintami ang padiyaw. Di kapisan di Espiritu tabitua, iso kinaingan, montok sa hihinay ay so kapuson. Amen. Pembesan manta di profeta Jeremia. Kopunsan no, montok di gugumumpi ngavi, ipopatumbozo di panon do pakakatapanku, doman uzaso patagizaso. Tuhan no iti imobos. Iti no di pogi, iboson di Tuhan, ikinaingan di Israel, kokomoy di gugumumpi ngavi, mintamong di Tuhun ku ngavi. Pinapahogos ko di panon ku do kotagizas, mugad mian sawansaw, aw ko no kapamahizo diho. Banga, balazan kui izyozu di kayman ngavi diyozu kahasa. Tuhan iti imobos. Nga ina po natotodis di panon ku, nga izo sondi omonimong mantad savyavi di pogun iidnombo do pinagtagizas ku isyoho. Magawit idioho gumuhi dahil pakakatapan ngavi diyoho. Apakagmay isyoho mauangan ginumu ngavi. Poposaybaw zawi do gugumampi ngavi do mintamong diyoho papakan diyoho. Ay sokosi ay sonodido popopotigog mentok diho. Ay somay tongayso da tagak. Ituhano iti imobos. Diyo, mikot no itadaw ngavi. Ituhano iti himobos. Doon tok popatwidong zawi iso lan totuhid montok di David. Momolinta sabagi daladya tetepot mimang ba. Mimang do katuhidan katapatan itana di. Itimpu di sido atampasi i Juda. Mi Israel no po nga magigizon kahansanan. Tino ingan ikapungan di sido. Ituhan katapatan do tokow.
Ibos di Tuhan. Katawadan baik kinainan. Tuhan no iminta tamong dago, ay samay do kakuanganku. Tuhan no imita tamong dogo, ay somay do kakuanganku. Tuhan no iminta tamong dago, ay samay do kakuanganku. Ombung o matamo ipakakatapan ngavi, inambo da manaki si do dago do kaundangan. Itsamok do vaig tongotonong do buanon zo di sido, do manampasi vagu isinduvanku no kohuku. Tuhan no imita tamong dogo, ay somay do kakuanganku. Patunudon zo di sido, mompus di lahan ko tunud. O tapot di sido, daid ngan daw. Nung mamanaw zo patu itswok do tatuvong, nga ay so hikalatan do kosiku. Dahil ko, miyampay di kakavit nu sukud nu. Miyampay di tingavi, do manako dago, do kain sasamadan. Tuhan no imita tamong dogo, ay somay do kakuanganku. Nakapapatonda ko do pangangakan mentok dago, di pintong-intong di gagot ko ngavi. No manu do tumaw o tuhuku, mahabay isasavan ko. Tuhan no imita tamong dogo, ay somay do kakuanganku. Paintanto no, do tumanod may dogo o kavasyan tinahuod, do po o ampus do kaposizon ko. Idhamin ni Tuhan sondi, do magigizon so may, so hihinaid ay so kapupuson. Tuhan no imita tamong dogo, ay somay do kakuanganku. Pembesan mata disuari Santi Paul dari Tuhun ngavi do Efesus. Idi Kristus Jesus, is Yesu yang soru kazahaid o kinatong kizado mantadagay, novit no do it somok kaza, novit disa di Kristus. Tu isidono ipibabasan, itpihatan do toko, Om nakapamadadi di duvo doit iso. Om nakapamabak di katatabon ipapitong kisad hay dio. Totapot na kaza. Do minamuzas ikotuhunan daw sandi di piasangan inadadi do niman di ko tulan ngavi. Om penuh ngavi di undang-undang. Itinapo nga ada memangun no iso tuhun kau vagu, idaw sendi, do manta di duvo dia, o miampai do pinapotonduhi do pibabasan, maza di salib, do papisampu dia ngo duvo, iso tinan, om papibabas dia miampai di kinaingan. It ketuhunan daw sendi, pinatay di sido ipiasangan. Di tovino, minikoti sido, do magawit dia baltavasi do pibabasan do Diosu, iyong osadu haid, om pibabasan do iyong osamok haid. Mazari sido, dudu do toko do kiva, di iso spiritu, di lahan do toko do mikot, do di tama. Ibos di Tuhan. Katawadan baik kinainan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ino po kambing biri-biri ngavi, iizo o sangano, nga makinangod ohoku ka di Tuhan. Katutunzaw diha, om tumanod izha daga.
I Tuhan, miyampai dia zu. Pembahasan dia baltavasi tabitua sinuat di Mark. Kebetulan dia, oi Tuhan. Minamong bagu di Jesus i apostol ngavi pinopoiho di sido do saviavi di niman do pino ia dieho pino ia dieho. Dadi minobos isido day dieho. Mositi mugad ko day tisonon minto toiso do isyesu sondi no po mundong no do namot. Tu ogumo kozo imikot tumong kizad. Do makan podinga aiso timpo di apostol ngabi. Dadi pinogadan dieho id iso padaw umina de iso tisonon minto toiso. Id nombo do nakanu izyoho misoson di. Nga tuhun ngabi nakakita diho do mugad. Ogumo nakanu manangka do nombo. Mantad potitikid kakadazan to nini do savyabi izyoho do uminagab minintana. Umina do di tisonon nakadimpot di do paguhu diho. Jadi di masa isido huminang mingisan di tisandat. Dan ako kita di sido iso tinimungan tuhun tagumo. Nasyanan isido diho tu miaga isiho do kambing biri-biri ngabi aiso gugumampi. Tuminonda isido sondi do mongia diho do ahahaid i. Ia baltavasi di Tuhan. Kasih dari dia, oi Tuhan sa Jesus Kristus. Tapi ngabi nung intangan tako da ingkwa mahoing da mamagampi da tanak. Ingkwa da mahoing da tako da mangya da tanak isa kepusahan na giamantok da tako. Sebab kamasan na pa nagumampi da tanak, kano pa ka pasadya da takanon, kano pa ka da menak da belanja teka usin mentok da tanak ngabi nga antatan ini pakosa gempion ay tiya tanak niti kampay na gitya manuntudok do mambos ya nah manuntudok do mambos tumanod na po da tiya ay sa kamasan da research untuk da tiya child development kasunesan da tanak. Iho na po, boss, di kumaysan lagi ko za, da kaguman na tuhon, kaguman na tinaw, na papayha, na tanak na po nga ay susubay. Ingko da mahoing. Mahoing tondo. Kon ka mahoing kusay. Siyo, mahoing kusay. Mantak na boss, to ko na pang ano ka, ina ka. Jadi, sangya na pada mahoing mentudok na pada tanak, bos, ina. Tanak, iminsingho na bos, ina. Teka, kiba na mama. Mama. Sabay tuhon dati, naka-English no di, mentudok na pada tanak nga, mami. Mami. Bos kemudian pa tiyan pa ingat tumanod da tiya research kaka ya. Ipa sumusot da patudukan tiya tanak na pang ano kan ka mahoing da kusay nga
takanon. Jadi untuk toko no po no. Nen. Ina pagi da mama nen. Asa pendengar ko da membasa papa nen. Semusut marut maing da usay papa mom papi gumupay susubay. Yeah. Iyon na. Ingko pemalitian na tako teka tumanon da research da ingko mahing magambida tanak ang manantulok ng tanak na mambos. Nga mentok na tuhon Korea na po. Yeah. Kibada isa itia bos na patudukan diha da tanak. Manta dito nini ibukozo. Ang sundong imada agazo. Tia teka ako makamazan di tia bos di tinga. Paiyaan na diha. Kasi nga na po da tia tanak niti da minsinghaw na di mo bos. Tia bos na po da Korea diti nga ikakamoy da nunchi. Kon ka kimchi. Nunchi. Ano kamazan na nunchi? Nunchi na po, tumanon na pa dito article ni tiya nabasa ko. Ano po, kamazan na pa nunchi nga tiya literally, nga daw, meaning na pa daw nga eyes measurement. Pangadang damato. Ano kamazan? Kamazan na po nga bintang datuhon mamoymon da ano pangsaban daw ano ano iti ginaba daw banta na diha amintang da ingko ko da kamazan da respond. Yeah. Basta dati bosan ko da definition da boss na English. Nunchi is the art of sensing other people's thinking, other people's feeling, and responding appropriately. Ano ko siya da Jesus da isa pamitanan. May kabayan na penting timpo da pandemic ya, COVID. Jadi sengyan ko po da may supermarket, paksa ko da tumano da line, muzud ko. Kibati songhon tanak, songhon mohoing tando. Menazia ti may supermarket lagi, tapi isoy damiaga susubay tuhon paksa da berbaris ya line up muzud. Jadi endaman gumutuhon. Kuang habi taho na di na 4 minute. Sumuang na di bago mindad sa jam na di. Dadi minggangaw na di tetanak. Kuang habi tu nagi umol dati taon na 2 taon umol daw. Jadi minggangaw hosanso ka. Nung sa tako na pa, ingko tako da sumimba. Kaguman na mohoyng da kadazan dati, ingko da sumimba. Kiba dati da pamisa, bisingan na patay nga daw. Tayo ka kibambos, kada, ingko nga. Baston ko siya. Bukan dati, bos, pamisa ba? Subay dati ituhon ba ko, bos? Kada po, noy ko siya da, kiba da diti ada lote, takon ko siya ka. Nga mentok da tuhon Korea na po, mahing da Korea na po, ingko siya da sumimba. Isa na bosan diha. Nomba na nunchi no. Kamazan, intangay, pumusabay. Kon ka izyaw na sanghon dati da bahay na diti, gumutuhon. Kon ka izyaw na hosan bay na, tiya sabay bituhon dati, tiya pagmusod nga biti, hosan lagi ka. Amintangay, pumusabay, nakwoto, line up to ko, mangusod to ko na bahay na diti. Sabab,
COVID-19. Jadi, tiang abi tuhun niti, pakabasan na sumuang na sabi abi, kiba da limit na sumuang na sumamakit. Kako masandi. Nombo no nunci no. Teka, kiba pag sa pamitanan. Sabi video zo katun nati, katigis Luis. Panikan da pastoral dati paroki Penampang. Sida na paditing songhon katigis, songhon nagitya panikan untuk da sokom. Sokom, iti ang ngabit social communication. Ya. Jadi, kiba natin Santa daw. Katakanlah. Ya. Insan daw, kita toko sida. Daitip mission office. Mindaw mantad kulita, painsandang sida tia kamera, video bagi pengobit daing ka, metia, kiba bago isa da kantong daw da dati, PS system dati pengobit daw. Magatan ko sa da kita. Kita toko. Nung kiba da nunci da toko, bay toko tamba. Ay, katigis, agya, apagatan ko sa da. Kasi nga tungo ko siya ka. Tapi nung aysa na pa da nunci, intang to ko na pa, ay katigis, kwat ko na kiyo. Bakas ko na, iina. Aysa da nunci. Nunci. Tapi na yung ngawi. Nung intangan na ko, iti pambasan na ba na dito, ituan Jesus. Sa sabab na kiba da nunci daw, sino daw itiya makikiya ngami daw. Kadis daw. Kita na sido, ti apostol ngami daw. Nauzan ko sa daw tiya managbang ngami tiya tuhon ngami. Kadis daw ng boss. Masiti, mugad ko da tisanan minda to isa da isyoso sandino pa. Amundong na danamot ka. Kalati sido. Tepat, gumukalaja. Tagubangon iti apostol ngabi iti tutumanon ngabi daw nga kita nagi sida kita di sida da ozan siya sebab na nakibada nunci ni Tuhan Jesus tumuad pananamot mesti ti musaw ko nagi da Jesus sandi nga ano ka di ti tuhon ngabi sangyan na pada minugad ti apostol da minay kumasanda tinumang kizad may minta tayo sa day dasi ho dito. Ginumusa siya. Ay sa nunci. Tiyatuhon nga be. Sebab mentak diha na pa nga mumusaw na po da mentak da tinan diha, mentak da kabuan diha sani. Aw mumusaw da kakamay tiya makikiya nga be. Da ingkwa da no zanti makikiya nga be. Mumusaw na pa siya na pa sandi. Buanan sa kya, tagbangan sa kya. Tapi naik ngabe. Awas iti mantok na po naman na ko. Sebab, kiba da timpo na komposisyon na ko, naingkat ako lagi. Mumusaw ko no, pada mantok na ko sandi. Aw ko mumusaw, da mantok na tuhon na subay. Nung ikano po nga, teka, iina sebab, tapi naik ngabi, dan nung tangan tako tiya, pembahasan man tadi Propeta Jeremiah, kaya pembahasan ko so, nasinduhan kinangan. Sebab ay sa nunci tiya, laja ngabi do Israel. Kah, dituan kinangan, kadisido, no kadaw di. Kapunsaan na mentok di gumumpi. Lajak nga bida Israel. Ipapatumbozo di panon da pakatapan ko da man uzaso patagizaso. Ituhan na iti, imobos, ituhan. Iti na di pagi, ibosan di Tuhan kinengan, kamoy di gumumpi ngabi, kadaw. Pinapahogos ko di panon ko da katagizas mugad miansaw-ansaw aw ko nakapumahiza diha ka.
Ay sa da nunci di tia gumampi di tia tahun ngabi da Israel, kamasan tia laja ngabi da Israel. Paguhay. Amin. Dan nasinduahan Tuhan kinaingan. Tadi, biagan na boss ko dito, nunci na po, sundang ima da itian na pa iting kapamalatian tayo ka isa boss da Korea iti, mantok, dito ko, kasudang nagi. Zato ko panagi nga kiba nagi dati da boss dito ko sani mantok da unok kamansan tiyan nunci diti. Mungintangan na pa da boss da English tiyan nunci na pa diti nga mega ko sa da common sense nagi ba iti. Empathy dati. Zato ko nga kiba nagi da boss na mantok diti. Nga amangwa. Sunong yung mga da auto ko kupok dati ko yung da unok kamansan da nunci. Ano da boss dito ko da nunci da ba na diti. Nga alatian to ko diti. Alatian to ko diti. Da isa kapungunsuban matak na ko, damintang na kabuan na sabi bituhon. Kon kamintang na ko sandi na pa. May ganituan Jesus, ipambasan, gospel na mga ko na bayan na niti. May ganituan kinaingan, imintong na tuhon daw tumay mo. Kon kami agad ilaja-laja nga na Israel. Jadi, sa takote, lagi, nga, unsuban na Tuhan kinaingan, papasaw tiya boss kinaingan na bayan na diti, papasaw Tuhan kinaingan na toko na bayan na diti, na masiti na kinakibadan nunci na kapasusan kita daw. Mantak na paganakan na toko. Zezo kibada sinabanam sa saba. Masiti na pumanon nagi, ingkwa pamusaban niya, ingkwa tiya kapasusan niya. Kan kamusaw na pa na desusan niya. Zezo tiya mahoing, masiti da intangan na gitya, tanak-tanak ni Yezu, kinamanda mo musaw da inkwa ziha da bahana diti, sebagai da new generation. Ya? Kon ka, mintang niya mintangan tako ko pasusan tako di paghuhaid. Zika na pahana yung kain ka, Zezu diti. Bahay na subay magya. Zito ko hide, ay sa handphone. Dato ko tayo hide, ay sa tiya online nga bi. Ingkuha niya dato ko na pagang nga bi, tiya ko posisyon na bahay naman tanak. Tanak na to ko. Kaya, obi po ko sa dating po bahay na diti, damin na pagya. Aw di kabasa dumabus. Jadi mas titi, da intangan to ko nga bi diti. Aming ko ko na respond niti. Kabasa to ko na respond niti. Miyampay da nunci to ko, nga boss ko na pala Christian. Miyampay da kapanugubangan, da ikapamalatian sa sabab na nakibada kaginaban na toko. Mantak na tanak, mantak na paganakan na toko. Mantak na paroking ngayon ka nagihit manakngabi. Masiti nakibada nunci. Kagumantuhon, awasong kwa kalati. Daing kwa, tayo ano ka sa kapamalatian na paroking niti. Nakwa to kiba the pastoral, Paris pastoral. Nakwa to kiba the Paris finance and property. Nakwa to kiba na tiya committee nga bidan tiya administration. Inkwa bakalalahan natin paro kiniti. Aba siti. Noong kapoy mantag ka, kapupumusaw ko na ingka, tabi ng ngabi. Sebab, aunahay naman tanbay na, pipiyata daw, na mantanabay na diti, kiba diti kalamazan na Paris Family Day. The paroki na toko. Yeah? Paroki, Paris Family Day mantak St. Michael. Kalamazan na paganakan Sancti Michael, paroki Sancti Michael. Tadaw ke dubaw na padamanam. Dabuhan niti. Yeah? Dubaw na padanam. 26 of July. Tikit taon lamazon to ko iti. Nga, dati na, taon din nakatahib ay sa dati, sa sabab na diti pandemic. Taon na pa diti nga, dagay, committee nga bi pastoral kosinanam kotos. Basi, dati, manta ko, pati yung buseti. Sunong yung dati kambasat nga bituhon, damikat de panamazangan, nga, at least nakibada, apimanan na to ko, isa paganakan na to ko. Baka na po kayo, ito pinag-ngabi, hapan to ko bisop damikot.
Ampo pemisai sen, mana misai sudah da online. Sedap tadau ke dua na pada menem. Pukul 7 nanti. Da min sedap. Ya. Ampo gupa ya ka kibada tahu tadau da kepotong na kalamazan niti. Amitina anangan zokozo da mengunsup dia zu da tumanut itia komoy da tridium kepotondaan kalamazan da paganakan da paroki. Sebab dari tridium niti o kenapa ka kibada sambayang da jolio, kibada adoration da blessed sacrament, kibada divine mercy prayer, nga idah sumdi kibana gida input mantad da parish leaders da toko. Da popoyha da ingkwa kaza sa toko, tia leaders diti, ingkwa kaza jihad da menagubang diti, menuhong da pada da running diti paroki. Tadaw ko isa, kibati bobosan mantad di Katigis Luis, popoyha papalati da kelalahan da paroki. Papentahang da ingkwa situation na toko da paroki Penampang niti. Ano kumazan da pastoral? Ingkwa organization da pastoral niti paroki Penampang. Magumumpay susubay. Intangan dia zui. Tadaw ke dubo na padam tahu. Hari limay. Sedap pukul 7:30. Tadaw ko dubo, Katigis Anas. Papentahang Diozo. Papalati Diozo tia ano kamazan ni tia Paris Finance and Property. Tia kausinan kotas. Sebab pag umutuan ako kalati. Ingko ba tia kausinan nga di paroki? Ano kamazan da mission? Account the mission. Ano kamazan da account da paroki? Ano tia zon nga bi? Isay nga bi da di. Ingkwa siya da kano nga bi da usin niti. Ingkwa siya da mamalanja tay kamuguna nga bi da kausinan niti. Paintangan di Katigis Anas. Tadaw ka dubo da tridium. Dubo na padamapat. Tadaw ka dubo na padamapat. Kontak ko sa tadaw konomi. Hari Minggu, tabinay Ephraim. Papentahang Diyos, sebab Ephraim na paniting panikan mentok da Human Resource Committee. Mentok da paroki. Kamazon managubang ngabi tia staff ngabi da paroki. Ya? Tia administration ngabi da paroki. Jadi pentangan sida da ingkwa iti papalati da isa kenapa kada papalati da ingkwa tia polisi ngabi mentok da administration nga papentutun na gida isay ngabi tia pakalaja da mission. Kiba da mission staff, kiba da mission crew. Ano ngabi tia kumay da kon ka department kaya agasa ka department tia units ngabi da ti administration da paroki. Jadi kita dia zui da pentangan mentok dia zui da untuk tadaw tia tahu tadaw da tridium keponondaan da kepalamazan da tadaw paroki paganakan da paroki family days dito ko. Mentok da gosen ni tiana pa nga kabasan na gida intangan tako do sebagai da isa da nunci muntak da tako sendi. Kapungan suban da tako da mintong mamalati sebab na da ingka mintong tako nagti sebagai da nunci muntak da tako da ingkwa da tako da menampasi da posisi tako da Kristian da paroki Penampang. Jadi itu benar ngabe mansan tumanod katanod ko sa babi ditia istatridium dan hubib kozo dan untuk tadaw dan nomor dan menamisai Archbishop da toko 26 tadaw ko bona pada menom da buhan niti sumambayang toko nagi da ay sadada da ingkukwa kamazan ating umuhigan tako na da di kinaingan da di kaponondaan na toko di kalamasan niti
Sebab kau hok na baina pada tinggal ais pada genset paroki. Dan tiba-tiba ada blackout bago, bago ada di ngabi tiar live streaming tu ya. Jadi ina ada bagi tambah ada Zoom. Amansan dia sudah semembayang mentok na da kepenandaan da kau kelamazan da paroki ini. Jadi insan bagu menang kau tu kau di Tuhan keningan sebab the boss is the ansanda da miampai the boss tapi tu ada deti hobi binasi da toko hobi apakah se toko dan ketumbazan kahansanan keginaban mentok tisa tisa. Semembayang toko da ketunudan da ketumbazan. Ketumbazan zo da diso kinengan itama tabakas. Do da tabanam tanah da sababi kununu kita amao kita. Ketumbazan zo da diso Tuhan Yesus Kristus. Nanak ni kinengan danak ni tama da paghu sababi umul. Kinengan mentad kinengan, tanabau mentad tanabau, kinengan tetepot mentad kinengan tetepot, nana konko tinodo, sumpi miansi miampai ditama, maza disido usababi danatodo. Montok datoko tun ngabi, montok pemasusan datoko, seminanda isido mentad surga, maza di spiritu tabitua. Dada di Tuhun, dada di hangai Mary, dada di Tuhun. Mentok sebab datoko, dan aku pakai salib, dadi sibo di Pontius Pilate. Nondo seisido da kapatasan dom dobong, tibinungang bago, untuk di tadaw kumutahu. It katunudan nyampai di buk do tang bitwa. Binisabat isido da surga. Pinay kau dari abananan litama. Bikat may bagoy sidoy, it kabantugan, na mamisala di sangin pasyam ng apatay. Kapamulintan daw ay samay kapuson. Tumbazan zo di Espiritu tabitwa, Tuhan imanak na posisyon, muzo manta di tama ditanak. Imiampay di tama ditanak, sambaan ng bentugan may inakubos mazari propeta ngabi. At umbazan sa ori sa Ecclesia tabitua Katolik Maposlik. Mga kunzo da isa putsuan bantok ni kapahiyangan na daw sa ngabi. Mandadandad zo da di katungagan din ng apatay di kapis kapasizan bulan damikot. Amen. Kentutunan no po di kelaja di Kristus, ngai kapusan mentok di gunon da Tuhun. Au di sida niman ihiai kapuso da Tuhun, nga kuminalajay sida na miaga diho, miniagi sida di pemusaban diho. Ilahan da pamamasi diho, ikonsikan katangaban ngabi diho. Kanono, amitanay da toko ilahan di sida da kumalaja. Sesimbahan pada toko nga oy Tuhan anwais koino di pibabasan no. Oy Tuhan anwais koino di pibabasan no. Sebagai Ecclesia, do buan sekenda di Espiritu Bitwa, do kalaja dagay, do popo iya di ketepatan, kapapagabas sa Tuhun ngabi. Kanono sumbayang dari Tuhan. Ay Tuhan, luwas ko na di pibabasan no. Dolahan na poda da pumugunan ngavi, da menguhan na piubahan diho, nga maza da pibabasan, omokon ko pisangadan. Kanono sumbayang dari Tuhan. Ay Tuhan, luwas ko na di pibabasan no. Do magano si Canada dahang, do monokadung di santab ukwangan, di gunon ko zo da Tuhun.
akanon basan om susutan. Kanono sembayang dari Tuhan. Oi Tuhan, anuais kaina di pibabasan do. Doko ium nada ituhun ngawi mamimi doso, do pibabasan, om kupaning kibabasan do kinaingan, om sampituhun, do it sakramentum kepengakunan. Kanono sembayang dari Tuhan. Oi Tuhan, anuais kaina di pibabasan no. Sumbayang teko, montodio, isumakit temempai telua COVID kepadam sizam, damazada sakadai dakotul ngavi deho, nos ngavi, paganakan om kinovangan ngavi deho, do ovid nada izeho, do it kawasian, do mapus iti timpu, do kasusan. Kanono sumbayang dari Tuhan. Oi Tuhan, anuais kaina di pibabasan no. Kanono, mikot di Santi Maria, tinar toko, makiano dosido, do menampung do toko, kumari tanak dosido. Tuhan do toko, Jesus Kristus, miampai sumumbayang. Ave Maria, na panuko do gracia, miampai diau ikiningan. Bitwa ko itangan sa bebitondo, bitwa ituva tinano Jesus. Sancti Maria, tinar kirengan, pagkinsinay ko itun ngavi mamimi doso, dubabay na untuk jam na patasan sa Amen. Oi Ama, sa kadungos ko na dadumadi da sasing ngavi di kibaza di katapatan kaginabaan no. Inak panampasi da binon. Ponwa zikoy na da pibabasan, di sunduban da kupanang kibabasan, kataman da humubok, da bawagizan no da, inatabos nga vidiza di Kristus, di santab gunaon ko zodiha. Maza di Kristus Tuhan za. Amen. Azok ni Tuhan kiningan, sa binangun. Tumazarak bos siya no katemo zikoy di loti takon sa diyaw. Tubadi tana kalajan hangon nga bida tinaw tuhun, dumadi maiti muntok nagay di loti dak posizon. Azo kono oy Tuhan kiningan, sa binangun. Tumazarak bos siya no, nakatemo zikoy dihing anggur takon sa diyaw. Tubadi kubas anggur kalajan hangon nga bida tinaw tuhun, dumadi maiti di tinumon na kasunubananza. Ibang sambayang pinangabi, daw ko bukan kumdiyo zungabi, o tayo mandadik ninan di kaningan itamatabakas. Toy mono dari Tuhan ikaw bukan dari kamanu, moto bikasan kabantugan ningan daw, moto kabosyan da takaw, di kabosyan da sabi eklesia tabitwa daw. Oy kiningan, idi iso kahubukan paingganap,
minagabit day kapangazan datak ngabi magisusubay da di undang-undang tay mono sumambayang zikoy iti kahubukan mantad supu tengohi no om da di zono iti da ubitua miaga di minambalakat ko di tak ngabi di ebo moy da nunu natak da to susonghon da di kapantangan da kelajaan no kapana ko nalana da di kapamusizan da sabi-abi maza di Kristus Tuhan za. Amen. I Tuhan miampai Diyos. O miampai sundupano. Pain sabata ginabang ngabi Diyos. Ko'y sabaton sa itingavi dari Tuhan. Kano menak dak penang ketodan ngabi dari Tuhan kinengan datoko. Katundod ang katuhid iti. Tetaw tapat da katunu da matuhid iti. Kalajazza om kapamasusanza. Tamoy mo amin dambano po. Damanak diaw dak penang ketodan ngabi Tuhan. Tama tabi tua kinengan tabakas ko zumay sa kupuson. Tu guminabo ko zo di pamugunan dadi kosyanan no loid kosyanan no pinawgadan sa koy diaw di mananabus. Da mamama si mi agadagay dadi sababi ko nuno nga doso po. Mo da kanong ko guminabo iddagay da nuno iginabo no iddi tanak no. Imazadi say o kabinggimazan no nakatundu duhi zikoy dahil santab dina diaw datitak, damasa do midoso na tagak zaid aw kabinggimazan. Aming kanay Tuhan, miyampay sa babilita sa ngabi sang tingabi. Zikay punogi, nga manak diaw do punong katawadan ngabi, miyaga do di konsikan tagazo, mga zo zikoy. Tatapat abitwa kay Tuhan, ito buddo sa kabituhan. Ito na pogi, do di zona da bitwa ititak ngabi sumambayang zikoy, bazara posondot di Espiritu no, da di tingabi mega bahaw matu, moy da di tingabi naman tok nagay, di tinan za di Tuhan Jesus Kristus za. Untuk ditimpo dan iman patabusoy sido, nasagako za da siminuang da kondasan daw. Minanganin sudah dolote, minanaknak po ng katahodan ngabi, minangakib di, pinapatak di, dan makiki iya ngabi daw mos, boss. Ano iti, sababi ko, pangakanad iti. Ito itinitinan ko, ipatakan may montok dezo. Ilahan megadi untuk na pungo imakan min susadap. Nano disida saban. Minsan po da minanaknak po ng katawadan ngabi, pinatak nisidoi dan magkiki iya nga daw mos, boss. Ano iti? Sababi ko, panginom na mantad iti. Tu iti na saban ni za ko, iza di batas kabago may sa kupusan, ipatunguan may mantok Diyoso, mantok tagumo, mantok di kapahiyangan na daw sa ngabi. May no iti dadikan naman dago. Ikatapatan taham lati na katumbazan. Sikoy no kinapatasan
Itinapagi Damasus kay malamay, di kandaman, di kinapatasan, kinatumagan daw. Patakon sa diyaw Tuhan, ilaw tidak posisyon, isa sa bandak pemosizan, menakdak padang ketahuan ngabi, doon igitan sa kayo diyaw kepadaan dan dumbangan no, manumpuan da diyaw. O duka sa kayo da sumambayang, damagi da ditinanam sa di Kristus, o timong sa kinadadad iso, maza di Espiritu tabi itua. Onda mo ay Tuhan, Eklesia no, poin tongkop, patatongkop, di pamagunan, umabitan na sa sido, di kapanuan, datahwad sa kaday. Sa ngabian miyempay Francis Pope Dagay, John Bishop Dagay, Saviabi di Father Ngabi. Onda mo nag-iita pinay Ngabi Dagay, inong ako dop, idikahansanan, di katungagan, Saviabi inapatay, kasyanan no. Tay mo na isyoho den inabaw de vos no. Siyanay dagay sabiabi sumambayang sikoy. Dumyampay di hahangay tabitwa, Mary, tinadakiningan, Sancti Joseph, Sabado sido, miyampay di apostol tong bitwa. Sabiabi Sancti, inakpapon sikaw dia with po pus di umulan ngabi. Paano si Canada di kabosyan, do dumadi do sampi tumungkos ngabi di kaposizon sa lajul. Mangazo o mambantog diyaw, maza di tanakno. Jesus Christus. Maza disido, miampai disido, ame disido. Oy kinaingan tamata bakas, idi kapisan di Espiritu tabitua. Sabi abi kabantuganam kapantangan nga diyaw no, bontok sa hinahid ay so kapupuson. Amen. Dadi penuh di mamasi amna ug mazarak pengiaan poin kinengan kata masih kau dumabos. Masai surga, obituano onga anu, bikotok memelintanu, isabnu ay mano itana, miyaga no ingka, no iro insurga. Ako nagay no tadaw diti, oloti sa tasasangada, opo iyong masikay, no hasang abinagay, diagadagay, do popo iyong, di santok mamuhasang, umabandagay. Om kadazi kayo vito, do iko'y basatan, napagabasod siko'y, do mantantalaan. Pagkabasa sa kay Tuhan, sumambayang si koy, damantad patitikin talat. Katawad na damanak na pibabasan, itadaw nga binagay. Damazadi sa kadada ko siyanan no, panggabasa kanada tumay mo damantad doso, ang paintampasi mantad sabi abikosan ginavo. Damasa sa kay paingandad, di kansanan na bituahan, di kay katan, di mamamasi sa Jesus Kristus. Tui kapamolintaan ikwasa o ikabantugan no kong ngadiaw na babay no om so hihinay. O Tuhan Jesus Kristus, si minabos, na apostol nga bino, pibabasan timponon ko Diyoso, pibabasan ko takon ko Diyoso. Kadentong, da doso nga pinagay, nga da di katumbazan di Ecclesiano, katawad na damanak do sido, da pibabasan ng pisan, ikatunudan mi ang pahizab, no?
imamama siya mamalinta, montok sa hihinaid ay sokopuson. Amen. Ipibabasan ni Tuhan, miyambay Diyos utumay mo. O miyambay sundukan mo. Kano magitatak ni tanda do pibabasan. Ôi domba di kinangan, mong hidup ko di dosa, ngavidi pomogunan, ko siyanay dagay. Ôi domba di kinangan, mong hidup ko di dosa, ngavidi pomogunan, ko siyanay dagay. Ôi domba di kinangan, mong hidup ko di dosa, ngavidi pomogunan, onway zikoy do pibabasan. Intangay, idomba di keningan. Intangay sida, imangido di dosa nga vidi pamagunan. Obituana, isadab, oho, na dimakan minsasadap di domba.
Kano sumambayang. Kanangay ko zono dapatin dapo de Tuhan nga binu sumambayang sa kay Tuhan. Ang buwana na isontop nainalan no da mysterium don surga da sumubong mantad kalalahan ng abihad kumadag kain baguban dak pasuzon. Masa di Kristus Tuhan sa. Sambayang taon di Sancti Joseph. Katabihan gugumampi di manabus. Sabadihangay tumitwa Mary. Ladyaw pinatak ni kinaingan. Itanak tuntoy sondaw. Ladyaw pinahansan di Mary. Ikatumbazan daw. Miyampay diyaw na dadi Kristus datuhun. Tabitwa Joseph. Dagay punogi. Pagitanay diyaw sundi da suhun tama, o mabitaw sikoy da nilahan ng posisyon. Pagkinuay sikoy da grasya, abinsyanan sinyaw, umhigay sikoy mantad patitikid talat. Amen. Ituhan miyampay Dezu. Bikinengan tabakas, mabalakat na Dezu. Itama, Amitanak, Ami Espiritu tabi tua. Amen. Ugad na, ang pabalo no, iabal tabasi di Tuhan. Katabanan dahil kinaingan. Dan ku